Abusua makwaba e de Bible bi Ansah media so and a video ya e trending na watchi mu no na ye beka ho asem kakra se mo hwe mfoni e da ho ya em se munim nipa mienu o moda so kopo yi na watchi awiye na omobaye video bi a na bema no ahye boxer white na oba no so ahye pants white a eye nikaboka metimaka se boxer na pants ni na enu odu na frama FM na ewo so yiye pa bi se na so eno ka ho bi ma ne trends nkrofo wi o mo ye hefo na eno mu no na ebeto odwase se na o mo ye asofo na bibi nti o ma san o machi na Kofi adoma anwani ekoi na ono mkoye interview na interview no mu no revelations abade eche kruwe mu ntie ne babako a ye friend ELSHAA ono so Asem kakra wo eka efa enyoma ekoso no enyina no muma ntie no kumawu dabi na ada na wo so nko fe bi ndi dabi obobo me Godpapa betumti o Godpapa be dey betumti ada en wakachi o so betwa uti that pain and not to betumti wakachi o so betwa uti Kofi TV, Kofi TV. Yes. akwara motine voice ye friend ELSHAA Kofi adoma anwani na ekoye saa interview yi na ELSHAA na motine voice ewuwe mu no oye maame ne ba oye maame no ene papa no ba papa no ye friend no Godpapa de Great na ne yero so ye friend no empress Lupeter ono so ni dia na ode nam social media na say afei de ode aba abonten enso eno no enti akwala no a ye friend no ELSHAA no e trim ohawa ne maame ene ne papa ye friend Godpapa de Great no e de no fam chese enuane bi a oye wo fie ho ne neoma a wo ye de chese obi enwo a won ti ase enti akwala ketewa no ena e tremu e ka ohawa a wa ye den wakom ewo ne papa Godpapa de Great ene empress Lupeter ensem mumma yenkoso na yentie akoda no ensem a na oni Kofi adoma anwani enso so twetwe emta enkowa mumintie no onye sho So to betumti so wakachi o so betwa uti oh it's now so betwa uti oh into na uko school my school pictures are etwitwagu nyina ye pictures are ebra na Godpapa de Great onya emewura saa ne tebia a wo mu sesie no sa ehon saa pictures na eden etwagu no ne yere no so empress Lupeter enso so ede ebeba na mo hu differences ebra wobi wura saa tebia we mu ene ebra o mewura saa tebia we mu ebra na odi sofo no mo hu differences a eden ewo mo yenkoso na yehwe video no I was in my J school, yeah. now come now jai Also with Jai. now jai one co school be Dabi. see wait how many years 8 years. with the 8 years Yes, I was 8. Or 9 years old. elwa why elwa no ni awewu no ni I say ono o ma me man gari no ono wie no wuye am na efe ne elwa oh okay nti o papa open Asem Dabi me pen Asem. ade nti a Ochi me kom. obeche o kom Aso becha me tea. anase obetwa uti oh ade na o kasa Pen Asem. Kofi na TV, o ma Kofi no TV. Pen Asem. ono so pen Asem Dabi. oh come pese o call back to home Oh, Dabi, you go back to me. pese o be call Dabi. oh Inti eba ne sen na ofifie
me shot to be sing come sab ma da ko me jani me bobo me kete tentem at me jani. O sorry anapa na bobo kete. Abusua abofra ne nsɛm no de yɛsɛ yɛtia ka adagye bɛden ɛbɛbɔ no nsɛm de waburu bi so paa ɛfa aduane a ne maame no ɛyɛ ɛwɔ fie hɔ a wɔse ɛfrɛ no evil recipe no na abofra no ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ bimpreduasa ɛyɛ agyanan ɛna maame no ɛde yɛ den ɛde yɛ saa aduane no ɛma ɔmudi ɛwɔ fie hɔ na abofra no sɛ kyerɛm sɛ duru baabi koraa Godpapa de Great sebi preduasa odwonso na omode amano ayden ano oso onko no bi mu obede obekunu we nyina ye ohaw ne amanehunu ateti a ofam ebra no wo Godpapa de Great na eye ne papa no yetie abofra no ensem no so no mom yenkoso na yentie Godpapa de Great na yentie ne nsem a okeka ne bi na yenhwe na wa wutie a obehu bebi asisi sebi preduasa na adwene ayden adru Momaintie Godpapa de Great onu ne ho kani empress Lupeter na ansana ebeko mu video no so so hwe picture ya ede anim ya de ewachi na omaya kakraka no omaya rasta no eye bra anase de na kwala no kuta omo ye bra na omo nyame mu ana omo sum nyame omo di omo sofo kama eho na hu se bema no kuta bema baako na oba no so kuta akwala baako so e bema ono so okuta akwala baako fe bra no mo nyame mu no na so hwe picture na eye kese ana video na watchiri na ebra omo ebeye ombe saa sunsun we omo kyerese sunsun bia be fa omo a sunsun no greater and saa sunsun no be fa omo na omaye rasta no na eno enso so na ewo ho no mo maye hwe na ntie ensem omo ka na ebehu baabi asisi no se bi predator omo adwene a ede omo trim no ana tebia omo dru no mo maye hwe 4th May ya kura masan wo na wo 4th May ya o say mo 4th May ya papa yi chiro 4th May ya ma wo wase 4th May ya wa wo foforo 4th May ya wa eden wa wo foforo kra 4th May wa wo foforo kra ontino 4th May ya wo fie we mu newborn baby kra mo no kra ka papa say ofa ne mpe baby fa ne ye we fa mame esa eti sankola na mo kan wonye physical ma onye physical ma onye physical ma ene obi we aso ha na we aso ha sa mami ka se mi cho 2 minutes aka se mi cho mo se de yen ye hwe no sa enye ne na mo mo hwe sa otai omota aka sa se sa 100% true sa enkwala na o kan ti o ka se ne manyi na wu a sa o ka physical ha se de no se na me kwa me ne ELSHAA na ekọ no e bi afra ma me Godpapa de Great chiro mu se de mu si hu nioma no enye saa na ye aka ne se den ye hu no what I say wase se de mu hu nioma no enye saa na ye aka na den ye hu no mo me nkoso antie Godpapa de Great sensuo ma me ELSHAA elwa ever bless sa nkwala physicality omu na ahonhom ni tumi wuro mu 4th May kura wasa wo newborn baby na me de nti sa omu no me control mu nti edu a obehwe ba ku bi aflat ba ya me tam mu ko estate ho no me di tumi pack food no mu wo na omu no me pese omu ye ti say ELSHAA any elwa minim kwan a mefa so ameye sa metumi upper container said the year no one kasa mo ye no mo ye bi no na container na be ka container na me ka body na me princess idali ana say luzani na ma tune gurem na ma lock le gura na fidie wa ba na me ne tia na notifie ha se ya kasa e mo wanwa sa na tie eti okase ne mbanyire no be ka so ba 4 girls sa na tie maka cho say ye hu nyama na ye mystery maka cho say ye mystery nyama wo ye hu onti yase onti Mr. D what you say enti mumu ho na sa say de we ye hwe ho ena ye wonti ase wo ena yen ye die mu de obi anhwe ye mi sa ene me ye pe de yen ye hwe ye tu ne pe de ene ye mana ye wo ene ye mana wa ELSHAA ever bless sa nkola ne me se na hwe de yen ye hwe se na Godpapa de Great echiremu a de ekoso no eyono ene ne yire pe ene mmofra no ene hu de ekoso but ne wura fi se Ghana ha se bi predosi ye ni sunsum masem wo ha
enti asɛm obi pie free one no video ba ko say ye ja kwara na enema obeye no enye papa enti ye de na bɔ afɔde ye yi na free ho ye kunu de agiwi asenkwa eye wo kwa na wo ti ase o Ghana mra no ye ntusunsun asɛm no Ghana for ye nti ase ye constitution no enti ase enti sa wo ka se odo ba no abɔ afɔde ama ɔman no fi se onyini a ne ɔma obeye no ebe se ɔman na enti wo yi na free ho a ade abo ɔman nti wo gina giwi asenkwa your constitution no it doesn't permit that, it doesn't understand whatever you are saying. And this police for onumunyam for IGP damparo frel do be gina ho a de obeka no enkobuku mu amu yenko so nentie no yenye hwe no sa no wo hwe no sa no hwe ade sa no wo hwe no enti no se de me ene me metie no me de wo sa enti ndese me ni obi a wa me eso sa kwala no ebe hwe se de wo eni nti na mo no e ma me sacrifice ELSHAA because the mo hwe no enye ni na me hwe sa enti mo de mo se de mo nyam de si akwala ni locks no ho ofe sa enti mo se na mo hwe no sunsun nipa we mu wure ma mu enti se owo na se for dos one afi de mo so me jam ho mo mpe mo krama se bi o me wuro mu ba wo so owe ma hu eni mo nyam na wo hwe enti ewu die ni etutrasem na be koso sa enti dia me de ye na na aye se dia o hwem na mo hwe no pa na me fa na ba sa ena ka container dia ka wa be se luzani mu ena sa wọ́n sẹ́ di ẹ̀tìẹ̀ ìtì kọ́ńténà náà wọ́n hu ní fẹ́fẹ́fẹ́ sáánù sáánà di ọ̀ṣẹ́ ni mu yẹ dẹ̀ ẹ̀tìẹ̀ you get it ìtì mi yẹ́ ní sápẹ́ wà bẹ́ẹ̀ ti sẹ́ lùzánì mu ẹ̀nà fìdí ọmọ tí wọn ọmọ di ọmọ àwọn yẹ di ọmọ bẹ́yẹ ẹ̀nẹ́ di osonsum nípa nù ọ̀ntumi wúrẹ́ mu di otumi wúrẹ́ mu nà má sẹ́ ẹ̀yẹ bọ́dì nù ẹ̀nà wíwú nù you see ẹ̀ntì mu ntí àṣeyẹ sá ẹ̀yẹ sáánà tiẹ̀ ẹ̀ntì mu ntí bìbí àṣeyẹ ẹ̀yẹ mu nkà mọ̀ nù no why ẹ̀wọ́ ELSHAA ever bless ankola mi yensa we won ye me hona muma ya metiwa mi so papa body mi so ebi a papa ma mi isuo ye say mama eno ye papa se abisa ensem a awofoi keka ne nyina no sen na wositi ase pese we eye miamba aso no ye eternal chese omu na obi a udidi eno eda sebim preduasa wo yoba ubu wonsa sebim preduasa wo se wo ye eternal se wo hu ba bia adwene no akodru ananse omo ankasa na eka omo se first sofudi na ekoso na nye omo biem eye omo ma se omo na ye papa no nti no Godpapa de Great any empress Lupeter what I say let's watch ye bia ye hwemu physical world has say no yeah physical world has no ye sankola na me yensa na me no want wo film no ene am physical world nkola o ya ho de dos unim yensa nto ya sujinje no ata say unim yensa sa sujinje unim ko school anu nche say unim David sanity enti no enti ye tifie ni ebon kwa ye ti ase sa me sa tie social media we ne so no me sa tie fa bi mo so se wo no wasesa if the first you can those the all this as of die na wo ye calm wo ye humble che say wo suade ye wo fele ya de be no ti me internet kakra kai platform kakra kai abo ma me twa wate yesu kwase ya yesu odwa yesu ti se lord rampa na ntwie no na wo di na down na go fun say e go focus out there of be say to me no abros ma sunsun awon no kwa ka say to me na abro so to me no bro so unse makanya unse ebra ko fi ba na ye me ka se bi na kan se nyema wo hu ye hu nyema doso sa ye mystery o so ati ase enti se wonti ye nyema sia na o kasa na wanye careful e be ya anything na to me na direct can you say any mistake o fun e be ya because enkofo na okọ kan ma se wonnim omo mo nim me before no e hwe se de metie na ma sesa e mo ka ye no kure but de na mu nim no first no enye onyini de obedi sofo no ye me ba me na me ye papa no eni nti no be ye no ho saa no
Obi say me basi. Sa me ba no sa mystery ni bi no. Enti dia me ba first no odi soft no kra Bible. Na o preach ye me japie fi ne nsam no. Me ba no. Oja afiansa papa na me hyeni me papa me hyeni mu. Enti ono wie na djuma du ne level pe na me yi me ho adi. Me ne me yire. The same applies to ne yire na no anti ne yire na ohim ni duku. What is Asafu Mammy? Prophetess Asafu Mammy? Not one. Or Shankom na moto kan kwase. That is a year. Me ban ne yire. No ye eternals. One said yes. Miss to back on. I want to ye eternal. I'm so ye eternals. I was here. And some day I had a jar. And some night the jar. And some night the jar. And some no, I had a jar. What do you think? We would have a cry high, Bobie and send me the Albert me up so I know what I never be as I come out. What I say, let me be as so I come and so at the amount. I'm a 4th May, my sound. Now, who 4th May, I was saying 4th May, Papa Yicho, 4th May, my walk, my. I'm a 4th May, my sound. I don't know. Enti wadwen kire no betim de aba e wo comment section as na bibia so I come e wo ho e dem aha e Bobie Ansah media video yi de odi kan koye ni interview ye nua pani Kofi adoma wani pani kase we obi anya mhira wo wo na wama yeso enya bia ye kan nyakopon nhira wo na wo a wo hwe bia so second video yi anu ahye na bibia so I come e de ama obi nyakopon nhira wo makra baba